ke wafa o sisu lai si. Amen. 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 Kore mo me klaro malo pito. Thank you. Tako tumo atu ko pe fa fe dai mo malo. Kono nga ko hono loto nga pa mai lau mari ma o ni kon pe o ta. Ke tik auto. Tako tai kari le fo ke to ta to pe. Kada iki o lala. Te Japon. Italia Moses que to nga au taki wate ko. Eu dos pa pe fo ki wate ti ko ni. Tau mau la kang tau kau fa ta hen. Tamai do fa e ko wa a ki ko fo tai ni ki tau kau fa ta hen. O ta le ko wa fa tau e ko sisu ka isi. Dui ko ka fe tu ke hen. O he ni be ai. O dui ko me le a Deus teu kau tamai e ki ni ha. Pani ki tau tolu he fiafi ko ini. Ke ne whakaheki heka lelei ki tau tolu. Ke teu ki tau tōta. Hua tu ki he wanoa hua taha. Ka wanga pēni tau polo kalama i he fiafi ni. Osu tu mani, o ke talalot. Tui kene mai oiki ko ni o e. Kai ke kei. Whata tari, veke ne mo ui. E to hao tari eiki ko sisu kalaisi. O tui o e testimoni tau ke te tau whanong kia suka pe ia lemu special e tau o si pego ia e kai ki tau to e loa soko atu ai pema tau malanga i he fiafi koe ni ai kamata e latu safi taki e tau main fellowship hoko mai kia kanila amfono ka toru mai hoko mai ai a siu ka paiwalu koe ti ikonia whaos mai rewa e latu whatai te ti ikonia koe ka te whaosi te wheki tau whaka paspasu ai kai a Mafetai geiki. Amen. Ki mo fato ki pe a fai ki tala loto. Fa fia pela Maria i ki no foi até o. Amen. The Holy Spirit Se me de lava de vai vai. De lava que não fia aqui. E no vou ficar cau de corrili. As I O de mo ui. my past and Ko my fa present. kata. Kai hala fononga na te fo mai ai. Ai vai hala na te fo wai. The way that I chose to Te kona come, ai feitu. places that I ended up, Wa mai ngi mo meniti ko ni. even up Amana ki until ka this fa point, ha area de wanoa ke wanoa taha. as we change Ko hai na te ilo te te toi mo ui wa mai. E aho ko. who knew that we would reach up to Ta this fa point? petai ke o tua. But I praise Ko God, nga ko ne fa mo ui mo ne ngai to kon. Le mo ke ngai tau ke fa me ka te tau. because He has saved my life. I lava pe ke wanga to mai ki me ko ni ki. Ko yo pe ko me na ki wa ko ai. Things that I have learned Ia mana ki ko ya ke fa ha ere ko ia tau. Wanoa ke wanoa taha. as we are prepared to Lili o matai ki kame wanoa ke wanoa taha. Ko ha nai haki mea ke puke ke alu mo ia me wanoa i wanoa what taha. are things that can hold on and bring into the Au lama new? pe ke whakakau ki a te au pe, mo le rei pe a aku, o whakatatau ke hanga e kio toko ni iau, i hala whanonga ni fō mai e tau koe. That God has helped me into this new year. Tahanga i mea ko lawa ke puke. Koe mo ui whakakala i si. One of the things I hold is a life for Ka Christ. pau ko ke tui ke wholofola, koe kai ke whumahu inga ia, pe te ilo lahi, koe hae lo loto e te ilo ke wholofola. It doesn't matter how. Koe mea mahu inga You kia get te the au. word. Neo mo kusi isi, pe se te tau, pe se te whā, e ku ilo ke wholofola, ka kou mo ui api ni ngai aku naki. No matter what percentage you Mea mahu inga ia ke te things whōwai, ke wanoa wa taha. that we go into the new year I 2021. kai koe ia pe, ke riu e matai whika me wanoa ke wanoa wa taha, di riu e pe mo kita ia. Yourself changes as well as the new year. Ka te mau, ai anga whakakalaisi, ai o whā. O That you whataisi have o kita, Christ-like whā love, kātaki, loto whā whakamore, forgiveness. o whāngau. Ko loto whā whakamore, Heart ke that riu mone forgives. te moui ke te hau ka kalaisi, ke riu mone te moui ke te hau kia sisu. It's a heart that changes truly to come to O Christ. hai ko ui e iki, i mamani ke te hanga, ke ne hoko ke whawhawhonga ia ke te ia. Who God has We called know to be representatives of Him. Popo ia.
Mone ngai ako naki, And we are to mone ngai support tataki. and let him lead Ia us. te au mo ganga ko whakau koe whaiwhekau, sendo awa. Our Ko pastor, hanga e ki o iui, God has called him kene hoko ia ko hunu whawhawhong. that he may be God's Pau ki ane representative. ngai tōno noa anu, If there is shortcomings of himself, tōku ia ke whaiwhekau, ke tila ia e pamuro ko. let the pastor himself do Tū ko koe it. pōpō, And let us support our pastor o whakatatau, ke ofa e o tua ni whai mao. to be in alignment with the love of God. Ngai parparema ko hoko, Problems that have happened, mawai ata koma, tū e koma. Ka ko hai te tau tau. you will E rio be mo ne lo tō hau concerned. ka kalaisi, e rio mo ne lo tō hau ka sisu. Your heart is changed in truth. Patau ange pē, ko tau hau ki he niu pe ke tau hau ka toria, o ngā ko hatamata. Pray that we do not come here Tau ange pē o ke for tau hau ka toria ki he niu, ko ngā ke sio mea tō taha ko tau hau lotu. or for Sio mea anyone tō to taha ko see tau hau lotu. the church, Wā mo ange pē o ke tau hau ko ki he niu, tau tari mo ne sisu. but that we come here and accept Jesus in his truth. Wā mo ange pē, ko tau hau ko ki he niu, o ki kai ke uinga, ke sio mai a hai, mo hai ki hau. Patau ange pē ko hau ko uinga ko hau ka tangata. It is not that we come to church for man. Ko tua ko hau ko sisu. We come to Jesus. Tari mo ne sisu. We accept Ake his ya, truth. hasino ki tu. Tuma, i e tui. Se nofo whakakaukau ake, whoki mai ki e kuhau e ki e ni, As I come to church, se kau ngā whanonga ni mahau whata. there were people to come with me. O hila te se au ki na nasi. See, they are not here. Ako whawhetai pe ko te hanga e ki o whalau mari lele iau. But I praise God that He's given me spiritual strength. A tu mau e ku tui ki te ia. And I stand firm in my faith. Te o nofo ma. And I stand firm in you. Nofo i e mo ui, o whatakau ki ne wholofora ko te ako. I stand firm in His word. Wā kai no no ne hau e ke si, kia kalaisi. Ka po ilo no le rei, ka te utu mau ki e ne le rei ko. Because of Christ's Te goodness, I ui will mui, stand. e tō taho ko ne pani, ka te tau tua wā. Ka ea hanga ngā ue ko ke whakaam ko ke whakao. Ko ke whine ngā ue kia, o tūko e pōpō. O mau whala hea te motoro, ka te petala monu. Ko ke mo mau ha, tau whao monu ia tau. That you have a prosperous day. O whalahi ke tangataiki. Ma tōtua taha i he tau hau whangani. Lua. Now to our mercy, Sino and me whae ko tō pē mo haru whaleni. also to Ma our whalea te mothers. motoro. Ia pe mawa. God of creation, there at the start, before the beginning of time. In the point of
You spoke to the dark and flashed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planet forms. If the stars are made to worship so alive, I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire praise. If creation sings your praises so alive, so alive. Nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. Freedom reveals your nature so alive. I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. Your creation still obeys you so alive. Stars are made to worship so alive. If the mountains bow and rear and so alive. If the oceans roar your greatness so alive. For if everything exists to live you high, so alive. If the wind goes where you send it, so alive. If the rocks cry out in silence, so alive. If the sum of all our praises still falls shy, then we'll sing again 100 billion times. God of salvation, you chased down my heart for all of my failure and pride. On a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. When you lost your life so I could find it. If you left the grave behind you so alive, I can see your heart in everything you've done. Every part designing the work of our core love. If you gladly chose surrender so alive, I can see your heart a billion different ways. Every precious one
pas-pasi ba ya beta malanga latu satu. Dole a sioa. Mau e pe. Tai mo do pe. Haleluya. Pe fa kolo ko ni he. Ko mai e nga mari ka ya ke. Pa no mai ba e fo la. Ko a ha fo ko ni ko a ho ka. Ta ta mai no fa fa ko lo ke ta bo ki. Haleluya. Praise God. Nga e fi ka o. Fa ka na sa kia o ai ho ma The pastor has given me this opportunity. Kolo a ta bo ka te o ka maso ki fa. I count it a joy to myself and also my family. Ko ki ka vei hai po ni o ko pe mai fi ka o mai tala ofa e o tua. Ka ta ke My o thing to brau do yo mo is commands. ko fola e to hia e so vai fa veston noa. Pe o na fa mama ki la mari ma o ni o tua. Ai o ko sila ya ki mo tolu ki a o hu. Ma o fa malo pa ta ke te ko tamai. O o ke ya fa ko fola ki no ha. Nga tuku pot pai tangata fare a ka tamai ame te fare a ka fola ko ko ni ke mo wa ke ne ki na he ko ko ni kala ke mo funa ko mo ta mo to ni tamai ke ta fo nge mo lang lang fo malo pa fa fo pe ke wa fa ka si mo ko te ne ko ki foi vese na la wa tu This is the ke verse. so that I va read. fa veston mo Ephesians chapter 4 verse ko 30. tau ka venga fe ka mo nga hitala ofa e o tua se mai ta fona nga ofa te te ko ni ki ta fo As we se prepare mau for ga nga the fi ka o ta mai he fo fo la ki ta fo no nga mo ye There is ai commands ga that fi ka ki ta the fo no nga Bible mo ye o tu ki ha anga ta mo if we do not abide by these, ya there is o no ko bi ki foi ta to be foi ta ki foi ye ta ki vai vai ya There's one thing I want to bring nga to tu your ko ta attention. pe ta mi na ko lo pe kala wa mi te ni ma ka to ya ta to nga ta mata ula he na te te o tamai ko foi ko ma ko be mai ko nga we ala mari ma o He says, do not grieve the ulo Holy aki Spirit. ko ha ai nga we ala mari ma o ni tamai so de mai ta ha no vesi valu John chapter tene 6, valo ki verse ama 8. ma i nga hala ta i he ma no ni pe fa ma o ta ke ki ko ta fono ma ta ko ni fo ka so si ko ni la ko o pa ta o ta fo na ka ta ta ha valo ki pe na ka ke ta ri ha valo ko tari foi hui ko ni ko Question can only be answered by apa di tari valo ki te ki hopo ki ta fo ma ya ho ko ta ke ki ta mai hui yo no wa ko ha nga wa la mari ma o ni o ku ha ma hi no e fa na o e to ko ta ke ki so tari ni ta ke ki ka pa te ta tari valo ki ko hi ko ta tari valo te ta ke ki na mo ui ka na kristian ko te woni ke ta wa ki he ta fo fe ba ke ta tari valo ki pada tau tare valo ki te tau ha tangata fo te tage ki ne tau mo ki tau ko ki tau fo ha tau fo ke fa le ngau tama he to kono fe hu na no tolu ko tare do tapu o tama ki tage ko to ko ha a hingo fa no fo e tu ko si su he la maria ma do ni pe ko ha ne ta ki tau to ki pa mo te ta do ke tala mai ko tare valo ki te ne tage ki na mo ui pa te ke ho ko ha tangata mo on ka kato mo e ngau e ko tui ka wa kristani via ko ni ko valo ki mo ta ke ki na mo ko tamata ka kato ko to mon ko tu ko ha ga na ka to pe he te fono nga nga ko ta fono fai ko pe ao pa ka ha pe ao ko ke ma so to ko ni ko tu te fono nga pe ko i ha me ka ha pe ao ko ke ma ka ta ha o mo yo no to re na ha ta mai fe yo no fa o fe a fa ta ha na o mo fe la ve he ba ka lai si mo la ma le mo ta mai ga valo ki take ki na ko take mon ko to ape pa hoko ko la mari mo oni le mo oni me ka to ke fai mo oni ka ta ki pas pa ka pa ka ko ko le mo oni lo si ma mo ka ko fi ma he fo boni ke ta le mo oni me ka to ke fai mo speak of truth. ka ta ki ka wa kristian Praise God, Christians. ko kono ni ma ko ha ai ko ma ko ma ko la mari ma mo oni ma la mari ma oni ko ha ko ba he la mari ma do ni i he tau fetu taki mo o tua What part does the Holy Spirit play in our ko ha contact ma with la God? mari ma no le tau fetu taki mo o tua o ku ne ho fe ki na tau to ne nga valo ki ko pa ne mo pa ko tari ko no valo ki ne ta ke ki sa mo ui ki he ke mo ko to ape pa no mo ko no fo he mo ko to ape ka ma ka ri ne ho fe ki na ko so ta ba volo vola da mo fa no ke ta mai ko ta fo i ka ve nga
Fe ka mo ka tala ofa o to. So tala ofa. Ka tau fa ke tala ofa, ke ne me le tamai, te ne valo ki tau to, ta ke ki na tau. Ka tau rea mo ko to ko fa ale alo ko ma ha. Ka tau rea ha mo ni, ku le fe ki na ko. So ne tamai, te ne fe ki na tau to. O ne fe ki na tau tamai te fe o no. Ko ha ka yola na fua ke la Maria siasi. Ye fe so tala mai he ngau e pa he wa peswa no. This is in Acts chapter 2. La na haki a sino kala isi ka o wa ke tau ko ko to ape ki fakataha i tui tau taha pe a sino pe taha la Maria io o ne ko ya ki motor i manag le pe taha o mo yu i o e ki pe taha o tu pe taha o pa tai so pe taha na pa lo to taha ki fa le lo la hi so ke me tala mai ko ne we ki na ko motor lu ba ma ka sidan te tau ko to taha That we can have unity. Te tau whāngongo ki ai, e ko mea te tau e pata whāngongo ki ai, te ke ha parupare me siasi. E ke ha parupare me siasi, o wā, o ka wā karisiani, so tala mai. O ne whekina koe, pia whima ke tawa, tawa to taha. That we have one Tau mau whakataha. Ko hape te tau whai, wā awhe, wā nofa, skosi koe ni ki wawhe wata. as we go on to Te chapter te maloki, ta ke kina, pa tau rea moani, pa te tonga tau rea moani, pe ha, ni huke kina tau tō. Ki tau tu whakataha wha, ngau whakataha. Ka hono whao si tapai. Koe hae tala awha e o tua te ne whai, maa ki tau tō, i he taipu tau whiahanga ngai e mwe whiri. Whai e, kamai sai awa he ni mahi wa estahi wā, e hiki hake e he lau maari o si e waha, a whuka. Koe whuka te ke hiki, pia te alu moia me tau koe ni ke tau. What flag will you? Koe whuka e roto si, koe whuka o inu ngi hawhi makea, tau hike whuka i kuna. Koe hei whuka i kuna, kuma ke tau hiki, si suka laisi peta. Jesus, Malo. that's who we are to you. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Oto ma fitau kina fola e Afrikani. Pani ba hata mai ki. Ba ka mai he moia gospeli. Ah va se wano o wa fasisu. Amen. Ka fola go mai. Ka wa fata ha mo The ta gospel no of Scripture Afrikani. bring to us tonight, church. Roki pita, ba he roki. Roki pita. Ba he ono wa ve roki mo wa. 1 Peter chapter 2. Pare ya behe. Koi ya karian dia fai kovi ko tabe. Moi kaga ko tabe. Moi maloi, moi meheka, moi lea kovi ko tabe. Ato ta mare ba he shono wa. Ya mau hori na hiake. O hanga ko fana to ki fare ke hua hu ta ka o fola kovi ke mo tu buai. Hallelujah. Fakau Let us think. good news. Fakau fa palang. Good news. Fo ia fa tonga. Aba to mo fe mau. Good news. Fakau ro marie. Fakau me he wano ka matanga tau. As we come into from 2020, Na tau tala no he fa singa me heli. Wano ta hiwa. Te wa ke ta polo tau. Wano ta pa. just as we had done previously last year, that we were thought that 2020 will be a year of blessing. Pe fe ho si he tau ni. And how is it now that you see? Ta polo tau. Has the year doubled for you? Ta wa ke ta ki. Bad news e bad news. Has the blessings doubled for you, or has it only been bad news? Ka fafta. Today is the last day, 2020. Ficou ia go how mai good news. This is what I come with Ah, tonight. se wano. The last day of 2020. Tamai ora pita. Good news e. First Peter Tangata matua ta hane ka apostolo. was one of the senior apostles. Tano he wa ki, ora pita. Le fafta ia. Ke o tone hu fikina na na ko tabe. In chapter 1, Ben ha fa mahino. Ai tui. Na foi he kai ko ni. Na na tui ta mamata be. that the faith that these people had. Mo la mare fica na na mo. O fia mo ka peta tui. Let our E faith tui be ta so mamata be. that we have faith, yet we have not seen. Tu gawa ke versi fausi, o roki va he. Le ta mai ka o go tonga ta ta fo la e ki.
La koe whalawana ni ai a kumanga a good news. Ai omo mo rei. Ka motolo. He La said, koe this good is news. the word of the gospel that was preached to Koe ia ka iaki a kovi kutabe. you. Today is the last. Lay aside all Last else. day. Today's the Koe ka ka kutabe. and all deceit Koe maro loi. and hypocrisy Koe vera ka iaki. and envy. It's a good news. That is good news. Amen. Koe ta mai na good news no wa. Na mau ho hori. He says that you, Ho hori ha me. Ha whanau tu whare. as we walk Ilo e tau tolo ta befa. Na tula e whanau tu whare. Ho hori ke hua hua tu tonu o le whae hua funa whata. Ta mai ana pita. Pa ke tau ho hori o hange. Ko hori e whanau ke hua hua tu tonu. Ko fola fola o tua. Pa ke mau tupu ai. Hallelujah. It's a good news for the last day of 20 or 200. Wano le tala mai pa ke tau ho hori. Ho hori. Ke hua hu ta ka ka. Ko fola. the pure milk of the word. It's a good news. Koe ne good news. Fe mea ke ho hori kai. What He is a that fala you si koe ni. desire on this last day? Ko fe mea ke ho hori kai. What is that you desire Fe for? mau ai good news. It's a last day. E wano. Tama e pita. Liati. Peter says, Good news. lay aside Hua. all. Hori. And Fe mea ke hori what kai. you desire. Last day. O What is that you wano. desire for? Hallelujah. Au tala ke tau hori. Ke hua huta ka koe. Fola a tua. It says Pa te tau that you tupu mai. desire pure milk of the word. Hallelujah. Whakaukau ia good news. Think Aha of whaosi the koe good ni. news on this last day of Good 2020, news. Ke ta whanonga mo ia. that we Ke he wana journey wata. with it into the new year. Tana rea Paulo he menu. Paul speaks in Hebrews Wahe tonu. chapter 3. Pehe e Paulo i wahe tonu e sura. Koi ai ka ina. Maoni o kau ka ui meherangi. Tau kanga lahe ke apostolo. Therefore, holy brethren, It's a good consider news. this possible. It is a good Tau news. kanga ke apostolo. It says, Ko whea apostolo. consider Where the apostle? apostle. Where's the apostle? Tala mai he kua koe. Kau apostolo. Kakai o tau ui kau whaifi kau. Ko whawhawha o tua. Tokanga. Who is the Tokanga i apostle? apostolo. It says to consider the apostle. O que vai contar tu vai com fama. Tocando que o apostolo. Mas tu trabalha. Porque tocando que tá lá que lá que fora tá lá que lá tá no And the high priest tu. of O ai the fora tá official. lá. Co sisu. Olha sisu. Hallelujah. It's a good news here ka koe mo au. There is a good Wano. news Last day. 2020, this last day. Koe ne good news ko fa mo ia. That's the good news I come with. Que tocando. Diati. Ho hori e mo ui. That you desire For for the new milk of Toque the word. tocando. And that Tocanga you he desire pasolo. Tocanga. Que tau e funga ni tau e grahi. Ka ko Christ the is. high priest, which is Hallelujah. Christ. Hallelujah. Praise the Lord. O tala mai lema. I he bese ono. Good news i he bese ono. In verse 6 it says Tala e Paula. Ka ko Christ. Ka loia ono fare o ona. that Christ has a son over his own Ko house. Christ ko fare. Ka ko Christ ko aloia i he fare ona. And Christ Pea ko has a hono son fare over his own house. aki tau tolu. And whose house Ko hono will fare you ahai. hold fast? Aki tau tolu. Tamai ko fete pare o tua. Where's the temple of Ko God? fete pare o tua. Where's the temple of Ko God? koe mo au. It is you. Kalaia. Pea ko Kalaisi ko aloia. It I says hono Christ fare has a ona. son Pea ko over hono his fare aki tau tolu. And his house is ours. Tokanga. Take heed, Tokanga ke tau lai grahi. take concern. Fungali ma. Pea tukanga ke fare o alo. Ko feia. Ko koe mo au. For he rules over the house Ko that koe is mo yours. au. Keha, ke whamare, it's a good news. It's a last day. O wanoa. For 2020. Ko koe whare au aro. You are the son. Hallelujah. That's what the son. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Fefe, a good news i koe. Na anga ke Sakaria. What about the good news that was given to Zechariah?
Lotua Sakaria. Zechariah had prayed. Talo ya lu ke bahalaki. Lotua Luke Sakaria. chapter 1. Takoi ne kut news ko na fagi hai. Talo mai su ba. Tau horo tu. Fe talo tu. How Ihe was that manuma. Tau fari ni ko ni. Kono he kut news ko na kuma he. He aho a Christmas ta fara ana. Na alo ya ta the good famu. news that we had in the Falo birth ke of kut news Jesus ko ta Christ? ni telefoni. My phone had rung. Ko apostolo. Ko tau lai. Malau mari apostolo. Malau mari fikau. Sige malang. Thank you, Pastor. Teke malang. Hallelujah. E baka gospel mo. Isa may good news. O ako mo i mga family. Wala. Last day. Baka gospel mo. On the last day, Hallelujah. 2020, Hallelujah. Praise them. Fefe ko mo. Fefe ko. how was it, you and I? Fema wa good news. O fema wa good news ka te koe. Last day. We need a good news for you and I. Pono mama i tawa ni. Lah ye As bad we news. come this Kau fema he last day. there's Ai good news. good news. Today, Good we have news. good news. Koe ni good news. This is the good news Koe ni good news. O hak mo ngita kau mafata. that we can Be partake. fola ai. Tama ya lu ke baharo ki. Bes tahto lu ke Luke ta. chapter 1 verse 13 it says, Kana be angelo ke te ya santa ya. Jesus said to him, Oh ati mana vai "Do fanomo. not be afraid, Good news Zechariah. ni saja. He kua kau holo tu. For your Hallelujah. Fefe holo tu. How is your Fefe holo tu ama ke afas ko How is ni. your prayer today? Ko tau na holo tu. Porque se eu não estou favor, e tá fora tão lá grahi. Hallelujah. 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 E ko tau holo pete falei. Eu não olho sabe da tama. And your wife Elizabeth will bear you a son, Pe eu ia kusion. and you shall name him John. Go here lahia, he awe eki. Fano ke good news ko na mika ya sakale mi In verse 15, Ela he awe eki. He will be Be kai great te in no Zion. waine. Be no havakona. Be fonu helamba be fonu helamba de maloni. Make him manava o ne And fae. he will be filled from the Holy Spirit Good from his news mother's here. womb. That is good Fe news. fe gawo. Kapai ona good news ko no mo. If Teka it's se good dia. news to us, will you Ta ko ti rejoice? anga ya fe mo. That is Kamai good ke news yaki. to us. Riaki. Riaki ya COVID. He says, Oh, holy. Good news. desire the good Oh, news. oh. Também que tocando. Says to take Fia, concern fia. and Fia, rejoice fia é good news. in the good E o news. tal boloto. Fia, good news. Tá no tal. Good news também. Também que mano ia coi. Esse filho é furibe. Isso é good news. It's a good E news. faz. Fia, coi. How about you? O que mano ia. You are É blessed. que se eu ia agora mano good news. Que tá mano ia. Because you have heard of the good news. Que tá you mano should ia. partake of. Isso é good news. Que fa é mano ia coi. Também que mano ia coi. E é fine fuape. It says your Hallelujah. spirit should be. Hallelujah. Hallelujah. Vai lo que vesto lá que totolu. O tal mai. La ve a lo que mere, o de para he ka fe na ko bertoa. E va kai que tuia, o manava pe fare tama. Pe ui hono wa fa ko. Sisu. Hallelujah. She will More bear it's son a and good shall- news. That is a good news. Good newseni kamere. It's a good news for Fefe you. wow. What about you and I? Ah fas kon. In this last day of 2020, Sema mwa good news ya koe. Do you need Ke good rea news? to angelo ke te koe. For an Te angel rea to to speak ataha to ke you? ke te koe. Or for Sema someone ke rea to lo speak mare to ke te you? koe. Sema ke rea angelo ke te koe. Let the angels Good news. speak good news Ke na ha koni. Hallelujah. for today. Hallelujah. Ako Isaia, ai tawhata ta. I ngahi ngaure e pa mo whakatomara. Isaiah gives us examples. Tana Isaia. Good news sena mai Isaia. Pahi ma wha. Isaiah chapter 54. Vesi hono ni me honero. Vani me ni ma. Vesi hono ono pa mo fitu. Chapter 55, verse 6 and 7. Kamau ata good news sena koe. Ke monu ia.
If you need it, Tamai na Isaia ia. Isaiah says to us, Bahini menima. Desa na mafeitu. chapter 55, verse. Kukumi ka sihova. Seek the Lord I he lolo tōna au ku whai o ui ka te ia. while he may be Hele found. kei ofi. Call upon him while he is near. It's a good news for aho whaosi o wano That wano. is a good news for the last Kukumi ka days. sihova. I lolo tōna au ku whai o ia. Ui ka te ia. Ele ka te ia na mama o si Call oma me te upon koe. him while he is Aho near. whaoska ni. In Lau hou the ape. 2020, Ui ka sihova. last time was called Nā ke ui upon ka him. hamake. Good news. Ui ka sihova. Call to God. Whewhi tō ke ai. Wherever you Ui ka are, sihova. call to God. Hallelujah. Na tala mai lewa. He vesi tu. Tuku ke ariaki he hanga hala. Let the wicked forsake Hono his way. hala. O tangata taimana ni. Ele ngahi mahalo. Hallelujah. Na tu ele foki kia sihova. And let it return Foki to the Lord. today. Foki kia sihova. Okay, very hard. Return to the Foki Lord. kia sihova. Return to the The cow Lord. ya good news here. That is Foki kia the sihova. good news. Let us return to the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Tapi ke foki kia sihova. Says, let us Na return to tele the alofa Lord. kia te ia. And he will have Peki mercy. atua. And He to our tele God. whakamore more. O lahi au He will pito. abundantly It's a good news. Today. O whenau e good news. It is a good news. Today. O whenau e good news. Hallelujah. 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 Fe tu con Nebuchadnezzar. Fe tu con Nebuchadnezzar. Tai ko ko ai ke tui. Ki te fe ma good news ia. He mune o ia me ka tope. He needed a good news. Kana ha. Mr. Nebuchadnezzar. For he had a Kilo mo dream. tole tana no ia. Havala tui. Fe ma good news. Fe ma good news. How we ka poto ke he. Many wise men came to Pe news Nebuchadnezzar. pe no atu biai. They could not interpret. Perché fe mare tu. To ki hawe tanga kai ki ko taniela. And Daniel Ne gave ave good news. him good news. Kana ya taniela bahewa. In Daniel chapter 2, Vesi fafa. says in verse 44, Ta koe ne good news na ake. O se ga misi ono famata. Ta koe ne ba good news na tange taniela. Ke tu ko this ni. is what Daniel said to King Nebuchadnezzar. Dai hanga ya ho. O ngai tu ni. E fa tu e o to ala ni The hapulanga. kings of the God of heaven will set O up tu he o a kingdom. tua. Pega fotu e tanga. Only God will set up this kingdom, O not tu he o man. tua ala ni hanga hapulanga. Ai ai kai auha. O lau konga. We shall never Me be kai tu destroyed, ko branga ko ya. Ki ha kai ke. and the kingdom shall not be Pega left tu to ka hai people. ke. Ka kai ni. Ka tena laiki. Mo fa auha. We shall Ngai branga di ko tabe. and consume all these other Ka tu kingdoms, mau ya o tangata. and it shall stand forever. Hallelujah. Oh, vale tui. The kingdom- He good news ko ni. The king is so surprised with this good news. Te ria na kai ki whanong. Kama no tala mai. Pa He tene says laiki. Pa tene whaauha. that it will shake, Ala break pureanga in tope. pieces, and consume all other kingdoms. Fefe. Fefe me hoko he mamani. Fefe mo. About things that are happening in the world today. Tau whanonga mai. Na tau whanonga tā noi he ngahi. Bad news na tau whanonga mai ai i tāwalu. Tāwalu i tonga. Tāpuna seione. Whawa tanuanga. The stories. Wano konga ia koe. E tala noi e ka whanau. Ai good news pa bad news. Ka koe ni. Our children will Tala mai na tāwuri pa loka. E ngai kawa whanua. Foki ka si hopa. Let us return to Sa the good Lord. news. Ka koe ni tala mai. Pa tala mai leva hai good news ka na ange. Ange taliela. What Daniel had Kia Nebuchadnezzar. given good news to the king. Tala mai pa ne toki. Hua Nebuchadnezzar. Kia taliela. Tala mai ne toki hua punou. Mo tuku loa ka te ia. Nebuchadnezzar fell on his Good news ia ka koe mo au. Daniel. Kawa whanonga. Family. Sias. Huma punou tuku lolo. Ki heo tua. Let us surrender to Huma God. punou tuku lolo kia te ia. Last day. O wanoa wanoa. Last day Hallelujah. 2020. Hallelujah. Tala mai lewa. Nai toki rea ia tui ka taliela o le pehe. Koe ne The good king news. said to Ave Daniel, tui. he Tia tui. said, Ave good news. Ki ranga tawa. Koe moni ko o tua. Koe o tua na heo tua. Ka moa ai ki koe e. Koe e ki o ai tui. Ka koia o ne whaha ai mea fufu. and reveal no secret. Hallelujah. Le whaha ai mea fufu. Koe na ke tanu ha mea. E koe o tua na heo tua te whaha e ia. It's a good news. It's a last day. Wano.
Last Te me day, whahai na mea fufu. He will reveal Hallelujah. secrets. Hallelujah. He ko tala mai, he ko o tua i ari. Ka reina tā koe ni. Ke whahai e malohi e lau maani. That we show forth the power Hallelujah. of the Holy Spirit. Hallelujah. Te tala mai rewa, e kuniusi a ngāu e wahe wā. In Acts chapter 2, Na ne whapito, tani wana ne whapito ai, me kaua konga ke lau maari. the apostles O of the whare ka kai puhame una urea pehe ai. Ngai they rea were ke. filled with the Holy Spirit. Ta mai rea to kilea pita. Peter spoke. To kilea pita. Mori kau mo e tutua pita. Mo kaua konga e tonga fuma taha. Da o kai ke mau Peter kona. with the 11 apostles. O fitula apene tolu. Ka mau. Koe na ne rea ki mua. E homa hano lau maari e. E misi o mo ngai o sine. E mana ho mo ngai foha. Me ngahi na keke. E whahai. Ai malo pio lau maari e. Ma tui tala mai rewa he good news me tala e pita. Me ne bea pita he besu wata. Pea e he koi e ui kono huafa. O e Whoever ki. calls E upon wha the mo name ui of ia. the Lord shall be saved. Koi e ui kono huafa. E Whoever wha mo ui ia. calls on the name of the Lord shall be saved. Ha me ngahi lau maari e. Whapito e ngai mea keke. The Man. Holy Spirit shall Kikiti. Ma tala mai rewa. Koi e ui kono And huafa. he It's a says, good whoever news. calls upon the name E of the wha mo ui Lord, ia. he will be saved. Tala mai rewa, e kunisi, i tai ngā ue wahe wā, vestol walu. Mure pē mai e kunisi ko ia. Verse Koe 38 ne says, kunisi. E toki pē pita. Peter said, Lama pita urak pita, wahe mua. Liaki. Hohori. says, Koe nu tā mai "You pita. desire." Tai ngā ue wahe wā, vestol fitu. Koe ne kunisi o mai pita. Is the good news Peter brings in Acts chapter 2, verse 38. E toki pē pita, ke ringa tolu. Mo whata mana. Na mo tani ta papitai so hua wha sisu karaisi. And Hallelujah. let every one of you be Pea baptized whanau in the i name mai of ai aha. Jesus Christ, Pea mo maua i a whaki o lamari. and you shall receive Kuru the gift of liusia the mo Holy mai Spirit. kita. That is Ta mai ke tau whatamala. that we Today repent. is the last day. Whatamala. Kuru liusia ka kono mua. Whatamala. Pea mo tai taha papitai so hua wha. Be Hua baptized in the wha. name O sisu karaisi. of Pea Jesus whamore more Christ, i ai. O yana hana. that your sins be forgiven. Whamana ni ki tato. And we shall Hallelujah. receive the gift of the Holy Spirit. Ato ki rea mai rewa Paula i a Korinto. Paul says in Corinthians, Vai no tahani ma. Desi ono lima fitu. Ono lima balu. Te mai e Paulo. Koe ne good news. it's the good news. Pao sia ke wano wano. To finish Come on, up Paulo. 2020, Paul says, Vai ngani ma vesi ma fitu. O lima balu. Kai whawhitai ke o tua aia. But O thanks le be to whaki ke God. tau maalohi. He gives I o tau us the eiki ko victory. Sisu Christ. Through our Lord Jesus Hallelujah. Na koe ne rewa. Ai good news ma asia Paulo. That is a Koe good ia. news report to us. Koku kai ngā whaina. Ke mō tū mau tai ngau e o tūmure kina. Mau e mei he ngau e ai ki. Always abandoning the work of the He Lord. o mau ino. Ko Knowing mō ngau e he ki. that your labor O ke kai tai aungai. is not in vain in the Lord. Hallelujah. Ke mō ino. That Ko mō ngau e he ki. that your labor is not, Today. O ke kai tai aungai. is not in vain. Ku news vai. O mai e Paulo whaasi e That is the tatu. good news Ta for whafta. us. Amen. O tau tū mau ai. O tau ngau e he We ki. stand forth firmly. Ke tau ilo. O ke kai tai aungai. Amen. Apitai ke iki. Amen. Apitai lahi ki kai kui. E se whakoa koe ni tau. Unu mai ke tau pa o ki pia moe. Wanoa wanoa. O hai, tau nofo tana tunga tau ngui. Koe tari be o sisu. And cry only to Jesus. Apitai lahi.
Ke ki le mai a whenga maale. Praise God, He's given me this opportunity. O ku hena hau wholofola. If your word is there, Wakai whakaha pia moau. Isaia whāno. let's look to Isaiah 46. Ke kamakalau ia mi he walu i he tātolo. I will read from verses 8 to 13. Ko whola koni ku versi ke tātolo. Ai au pia no whārea. Manatu i ai meani, kia whakaha koe, kau tangata, aki motolo. Toi manatu, ia aki motolo, ai kau ang hala. Manatu ki he ngahi uaki, mea, i mua. He koau koe o tua, kia ku ikai hataha, ke he koau koe o tua. Kia ku ikai hatokotaha, e ta tau moau. Ke whakaha ai kuanga, mi he kamataanga, kia mei he ngahi kuonga i mua. Ai ngahi mea oku he eki ai ke whai. O pehe, e tū mau e ku tūtūni, ka te whai, e ku whai te riha kotoa pe. O ui ai manupuna o ku whekai, mi he kotu hake, ai tangata apu ne whai ki he ku whekau. Mi he whanua mamao, io, ko whakaha ia, ka te whakahoko, ia ko tūtōni ki ai, ia te whai ia. Whanonga kia te au, aki motoro, o ku loto mārohi, aki motoro, o ku mama o mwe māono ni. Ka koe vesi whaosi, o ku omi ke ofi, e ku māono ni, e kai mama o ia, pia mo e ku whakamoui, e kai tatari ia, ia te tuku, ai whakamoui i Saioni, ma ai sileri, ko hoku nau. E o tua maf. O koe o tua ko langi, pia koe o tua ko mamani. Mau whawhetai lai koe uhi koe mau, whanonga mai he tau koe amana ke mau situ a mi ai koe ngai whengata keke. Ngai pia tae o tua e mau hake pe mohi fō. Ka ku mau whawhetai koe uhi koe e ki waka e a whiona he mau whai wholau. Mau tūta mai e ke au whakaosi. O e wanoa ka mau tūta ki he tau fō. Amo e tua ngahe e mau moui ke mau tau pia hofi na ngaro. Mau whawhetai la. Mau whafo e pere leiba mai langi o whatenga ki pe a whiona. Ia sisu kaisi ka ko mau whamoui. Amen. Tapu pia moe tau tahi tua wa whio taro tonga. My deepest respect to the presence of God in Tapu this moe place. tangata ki whaifukau. My deepest respect to our senior pastor. Tapu e whai whare a tangata. Wala. Me kau tangata. Respect to our senior members. Tapu moe whai whare a whewhine. Eo mo koe ki heni e mātua tua taha e tau. Whai whare a whewhine. Wai whaktapu aku ki he tau. Whanau. Respect to our Ka children. tapa ke hea ke sola mo tu ulangi o tau heni. I e pō whaasu e wanoa. The visitors who are here on the last night. Tāna mo ki mo tuani. O whongi au e whaiwhekau. Te umia hao ea ke pōkoi. Allow me this opportunity to Urau ia share ke tāpua ki ka te au. and I count it a blessing. Whakakau koe a wholofola e pōni. I thought about what scripture should we share tonight. Ulawe ko tō peke wholofola. We've read our Ana scripture tikos, Isaiah yeah. 46. Whahoa. Wea ka venga ko wheo mai he pōkoni ke whakavenga ki wholofola. If there is an idea I can bring to us tonight, Tāre a sisu ka isi ki ho mo ui. Koe hoko ea. Koe kāpasanga i ho wholau. accept Jesus into your life. Tāre a sisu ki ho mo ui. Accept Jesus into your life. Wholofola ko whamamawhakai e tokoni he pōkoni. Ha ia e vesta hawaba mo vesta tolu. Use
He's in verse 12 and Ai au 13. peana whārea. He says, Whanau ke tau, Listen aki to motoru, o ku loko mārohi. you stubborn hearted. Kotona e vesi, mo me vesi ko lawe ka he pōko ni. See the verses that I have brought to our attention. Loko mārohi, A stubborn heart o kai ki ano prea ngai aota. has no kingdom or no place. Whakaukawange ki pōko ni. Pōe mi lau mo miniti pepe ko lau hoa. O ta situa me he tau, ta whanonga me ngai whanga tā. In just a few hours, we turn away from the difficulties of this year. Ki whanonga he vesi ko ni. But listen to this verse. Whanonga ke te awa ki motoru, Listen to me, o ku loto mārohi. you stubborn hearted. Loto mārohi e ki whakaukau he loto mārohi. And I think of someone who's stubborn. Kai ke a, whia loto maunaro ia. They do not want to surrender. Kei o runga pe ia. They want to. Kai ke ne mau e ha loto ku ofa. They do not have a heart that is love I e whamiri, in their family, I e tata pere mo ui. in any area O of ku i their kai life. peke, te whetu kulolo ia pe loto maunaro. They cannot. Ka whai tuto ni mai hata e ki ai. Kai ke whie maari e ki ai. There are things that causes them Ko unrest. loto mārohi ia. That is a stubborn-hearted person. Ka koe taimiu ta uru mai ka sisu But o. when we move Tō kwa forward, sisu he ta mo ui. Jesus Christ, O ku ta loto whakatoki lau koe mea katoa. they have a heart of gain a heart of humility. Whai tuto ni mai e tō taha ku maro e tawa ta loto whie maari e pe ki ai. That Christ has reigned and rule over us. Ngai mau e ngai ka stan he konga koe ni. That is the Loto maro ki. Whakaurau ke whorofora koe ni ko mai ka tau e pō koe ni. that is what I Aki think. motoru o ku mamau. Me he maa on ko ni. And those who are far from righteousness, Whake ta i lahi koe vesi koe ni une tala mai ka tawa. praise Ka God, pau te ka he mea mea sisu o e whao whai mo ki tawa. strayed away from Christ. More ngai a sisu e whatenga ki tawa. Patanga e vesi. O ku mama o moe maa on ko ni. Those who are far from Koe ta righteousness, mama o be mea sisu. when we are far from Christ, La ke tu, ke ta situa bebe tau mo tuaga ta tu ta ke tau fo o whanonga i sanuari ki ti sema. as we are about to go Ke ke tu from kwa hano another lulu generation ki to taua. Lulu ki taua. Ta ka whawheta i lahi, but let us praise God. ku ta whalala ka sisu. Tō o mai sisu, ka pe ki waka i he ta whai whorau. Ne onga ngai whainga tae, ngai pia tae Be the whanonga captain ngā. of our journey, Tō o mai pia sisu ke ta whakatoki. Lao pe he mea kotoa pe. that we gain humility. Mea and ku hau also- tai whi o mai ta whau kau. Kari te wa sisu he ko sisu. Tele tala ka ki taua mea te ka whai. Jesus will Fala, give us vai the lá. right things to do. Vea sta tolu. Verse 13. Me apia e ua. Te kai ke fufuoro au. Ka tuku ki tangata o situ ai. Te ukoko me o tua. Ke ohangi toi ngamara. Whanau whanere ke ve si pa mo rofora o la. O ko omi ke ofi ki he. He e ku maa o ni e. Kai ma maa o ia. Pea mo e ku whakamo. Whawheta i laha i kai ke ta toi maa o kaua. Kai ngā tui ha toi whakamo ui na toi wheito. Let us praise God Koe that ta nofo pe ke mo o nia Sisu we Kai. stay in the truth of Jesus Christ. Tala e Sisu e mea ke ta whanonga mo ia. Ki he tau fo o. Ke ta whanonga mo ia mi sanuari ki ti sema. Heni te he tau fo o ta tō. I he wheito ta tau pe. Let us stay in the same place. Whawheta i laha. Praise God. I whainga maari e o mai e Sisu ka ki tau wa. The opportunity Whanonga me he Christ tau has ki given us, ta. that we journey Ngai from kia here to tā e there. whanonga angara. Whawheta But we praise God. Ofa Sisu ku ke lawe ai pe au lawe ai The love of Christ that we both Ta receive tau ai today, e fiafu koe ni. and that we are Ta sio ka here. Mosese. Ta sio ka Mosese. He peru. Ki he tui a Mosese. For Moses to have faith in God, Mosese bahe tahataha. Ta koe wa wha, wa lima pe moe wa no. Ai au pēra wharea. Koe tui a Mosese, nā ne li aki ai. I he ene lahi hono ui ai. Ka tama ai o fe fine a whero. O ne whiri mua ke ne kākaki ai mamahi whakaha mo ka kai ai o tua.
I he le mau e fia o yang hala o fuoloasi la ko vesi wano o ne lau ai manuki ko uhi ko kaisi ko koloa lahi hake ia I koloa o isi penesi tapi kai lahi ko fama ui ko ni fai kai ko ni Praise God I ka kai ite ta bugena for the a same fora a tano Isaia in I ka kai Isaiah nai tui ki mua na tui to lahi ke tamapua of those who believed in idols, tui to lahi ki he rotua of those who believed in Kanai ke ta God. tau pe o tua ia. Ke mi sa kuali ki ti sema na kai pe ke toi liu ia. It's the same from Ko January. ka kai na tui ke tama puali liu ki na to. People who believed in idols, they were always Ma hilo e changing. folo fora ko lia ka kai na na no fo ka sisu. But from Na the kai pe ke toi liu We sisu. understand that Jesus, Liu e tama ta ia. man will change. Tau pe sisu ia me ni afi. But Ki he. Jesus is the same. Yes, Ta tau pe sisu me sanuari. Tau pe ki se. Fa fe tai la ko folo fora. and we praise God. O mai. Ke tau whanau mo ki ai, ke tau māwai mo tamu He's kua given kata. us Ke to tau depart 2020. ka mo sese ni tui nei aki. Ka na tangata na kumu whanau ke mo tohe It's the tangata. faith of Pino ke mo Moses, tohe. as A explained in historia na Hebrews ka kumu 11. mo sese. Ka tau sio ka mo sese. A ene hanga I ake mea. Pehe te tau sakai e ofa ai. You see, Ka si Moses, hawa mo sese o tōwha taha. Mo e ka kai o nofo ka siso. with people who are Whaake tak. staying in Christ, Patonga ni ai film na fai mo se o ne the choice film that wa Moses made. ke ne kātaki ai mamahi whakataha mo e ka kaia e o tua. Mawhitai la. Ngai ngai whangata. Many difficulties and Ai problems whaua mo se se. that Moses Kana faced. siwa mo se se ki he ta whake taha. But Moses Ai le said, lei ta "Show us whake the other taha. side," at the other side. La to e mo se se si su o whao ia ki hono roto. E whai ake ne whanonga. Ki taimi ki tanti. Whawhetai la. Hanga e mo se se o to o mai. A e ne tui ke tau. Sio ki ai. Puta ke tau whanonga mo e ke tau whao ke tau whanonga mo ia. Se kai ke tupu no lulu e tau mo ui kai siane. Let us continue to shake up our lives. Puke mau ho tui. If you have your faith, Puke mau ho mo ni. if you have your truth, Ka te piki he kolosi. and that you hold He tight ko to ia it, wata ka koni angai. for that is our help. Whawhetai la. Amen. Ki he e ki. Ai he mai e whora ke ta whanonga mo The ia word ki. that He's given us to journey along. Tak fo. Whawheta. Praise God. Uhi koe ta tōta mo ui mai. Leongo e ngahi. Piau tā e ta whanonga mai. Whawheta e koe kei No waka matter pia the sisu. difficulties of this year, but praise God O ne whai hono tokoni i tāua. that He has Whawheta e la. helped us. Tuku kei whao siaki a e whiawhi koe ni. Let me conclude A vesi nā mo ui mai ai ki he e ki. in the verse that Sone tā whāpa koe vesi ono. John chapter Kune tala 4 mai e whainea e tolu koe ni. gives us three Hei truths. kai te iai ha moni. There is no Ka other kai truth. ke te ai ha hala ia. There is no Ka other kai ke te way. ai ha mo ui ia. There is no other life. Mea e tolu koe ni kai ngā tui. These three things. Nofo mo ia. Whanonga mo ia. Let us journey with it. Ka te kei kuna. Ai whanonga anga mo ta piki kolosi. Fua kolosi ta whai. I ta whau amana ke ta tūta ki ai. Rea ngai hala tūsia ni i. O mana te taimi koe. Kei nofo i sopu taimi koe. There are many Ui ko isi le ke taimi koe ni ko These polo. Ke nu take pia hofoa a kono tua pia mo hofoa taimi. villages of where I used to O live. hau ia tuku ko koe a koku te ma ko was sia. still- Pau e ke whai ko alo tāwhi fie. A ko tū koe kere kere mo vai ko ngata As hei. I stood in Ko ātunga me the fua hei tanga fie. Pa koe whakau kau ke tā tūsi. and I thought Ke to mawa take a hala whenga shortcut fua ke alu ai. so that I O would take si it easier su way ia. home. O ke te whema e si su hala tū. But with Jesus there is no shortcut. Whema e si su e hala straight i. Jesus wants the Whema way e si su e straight. hala ke whronga mo ia. Jesus wants the way O that ne you sonta can whau go. koe vese me kau pe koe hala. Jesus Kai ke said, te hala "Make a way." tangata. There is no other Wau pe koe way. mo ui pa kai ke te hala mo ui. There is no other life. Wau pe koe mōni ia. I am the Kai truth, ke te hala mōni. and there is no other truth. Whawhetai,
Ue tau manaki le lei. Ke tau tūta moe ke tau fōu. Ko hai. That we go into Jesus the Christ. universe. That is Jesus Christ. Toko e wai whamili ke toa sisu. Ke ki waka ia i o whai wholau ko whai. Ka pari le ta toa sisu ke ki waka ta whai wholau ko whai. Whao whai ko ki taua. O whalai atu e ngai whamili ko toa Love me. to all our families. Kau tatau atu e whiawhini. Maro o pito. Amen. Pasi que le leían All the so service hizo before. papel familiar tu atu e fulfula bena na o la me ki ai ya o ko ko ta po ke ta to e fin tai I count it a blessing unto us, congregation, tonight, vakai ki la wa fulfula ke le le mo fa fofa that the word ai gives no fa ta ka nga e fi fofa on how we stay in unity. ta hange ai ko lolo na ta fe ke ha Kune o mai e merino mo e fie mari mo no. Unity gives peace, Ya ta fa malo ki o tua. and we praise God E fe fin tonight. ko le ke u. Fa ta ki o tua mo no lo to tua. My deepest respect to the Fa ta presence fi of ka u, God. in this fa ta ki lua. Our Ka senior ta pastor, e our ki senior no members, fi si ka wa ai. visitors O who e are fe here ko. tonight. U ka ko a fe tu ke he ni ko e fe tu le tau ke ni. It's not a different place, it's the same place O ta hua ki o tua. that we come to seek Ko fe God. tu e no ku tonu taha ko e tau fili ke tau alu ki ai. This is where we choose to Ka o be si ko e tau in the last moments of the year. ko e ka kai mo na fili ke ngai fe tu ke ke. Many people choose to be Ka somewhere kai mo na else. fili ke na o na tolo bati a People hon. who choose to go party. Ya o ki ka ki tau whamau ki tau tolo tau fefia ki tau tolo mi ko tau ilo fe tu to tolo. But yet we are rejoicing for we know the Yeah. right place to be. Tai mo na malanga ko tangata. And when the preachers before me were sharing, He awe me ku ka nga malanga. Whakaukau au ia ko la la be tau malanga ki tau. I thought to myself, sharing for tonight Yeah. is finished. Ka e vea fini ko ambege. Ke o mai a fola. Mahino ke a whaingo fua ke te tau tolo. But I want to bring a scripture tau- to us that is easy Vai to vai no understand, me ai. that I can E share vea for fini. tonight. O tui ke fola ko. Maheni kai te kotako tau pere pa ta vai fa vesi no wa tolu. O pe no Proverbs chapter sare. 4 verse 23. Ke tau I whakamato ato ki holoto. E utuku mea ia I kuanga tau mu. Hallelujah. E tau lotu e tua. Maroi. Mau whamalo atu ki a fiona. Hallelujah. Ko hi ko e fiafi whakakoloa ke ti mau tolu pe mo e fiafi tā kuaki ki mau ngahi moui. Maroi. O si e tau koe ni ka ko toi pe ngahi mo meniti te mau ikuna. Mau ilu ka mau ikuna ko hi ko mau kau me a fiona. Hallelujah. Mau whanongo ke wholofola e tua pa mau sio ai ke mau tōno no e mau tau hi. Mau sio ai ko e alo ofa pe mo e mesi a fiona. Maroi. O mau te ao e ki ngahi a whasko. Mau kangatu ko wholofola e tua, mau kore ho tāpua ki. Mau kore ki ho whamama ke ki mau tau. Ke mau tō ia. Ke hoko ko tūhulu ko ka pasa i ki mau ngahi whanonga. I tau koe ni ki tau whanonga tua. E ki mau whamaloa ki a fiona, mau whiwhia. Ke whawhoke ngei a moe langi langi. Ke whaite unga pe a fiona. Ia sisu klaisi ko alo ko mawhamui. Paftai ke ki. Praise the Koe Lord. uhi koe whiawhi koe ni pia tau whamalo ke kau tangata koe uhi. Koe ngai whola tā pua ki na tau whanongo kei na nau Because koe of the whatu tau. scripture that we have heard Hange tonight, koe kawenga e malanga whika ula ki. the theme of the first preaching Whekau mo ngahi tala ofa ai o tua. is the Pea apune tau maki ho tau loto. Ko uhi koe mo oni ko tau pepo koe rea ko tau pepo mahi whola. All the Kone hanga truth hiki of the haki word ki tau ngahi mo ui. has Kone hanga koe has whakamamba ki tau encouraged tolu. Ke tau sio, ke tau kakai, ke tau ilo ia mea tonu ki tau fuai. Ia koe ni. Let us speak Kaya what kita is right, whanongo ke reo e tangata, ke poto e tangata. not Kita listen to whanongo the wisdom of whai. man, but let us listen to the word. Hange koe wholwhola. Ai,
Malanga kiai, malanga whikaua. Like the word of the second preacher tonight. That is the good news. Let us always hear the good news. So the word of God. That we grow spiritually because of the good news of God. Because if we do not hear the good news of God, we will be weak. We will fall to temptation. If we do not listen to the word of God. So brother, let us accept Jesus in our hearts. If it is new to you, visitors, accepting Jesus is not of a Pentecostal faith. It is not of any religion or belief. But to accept Jesus is the most important thing to because Jesus is the way. If we do not hearken unto this, we cannot enter the kingdom of God. Let us accept Jesus and have a good heart. Let us always for the Lord's blessings. Again, for our folk, ke kavenga o e fiafi koni ku amu ke tau vahe me ai. Ke tau su ma to ki loto he tupu me ai gua ga ho. Proverbs 4:23. Dai me mahu ingan ke he moi e kristiane ko moi ai tangata ko fana ma ki ma mani ko loto. Ke ba te tau amu te tau na o te tau tau aki. Ha kavenga ko ha fo tu ke moi ke tau moi ko pa ho tau loto ke fai. If we do not will it, we will not have for if we do not stand firm in our truth. The wise man talks in Proverbs tonight. He says to keep your heart with all diligence. This is the time to keep your heart with diligence. Family. This is the time to keep your heart with diligence. This is the point of the new year. There are many difficulties. That we came through. I asked God, even though I want my wife to be but I understood the truth. No matter what, no matter how if we do not keep our heart in diligence, if we do not keep according to the word, we will not. Family is the time to keep our heart in diligence. We see the things that happen. We think that's part of our plan, but the word prophets before us. Prophets have gone before saying what would happen to you. We believe that God is coming again. Let us be ready to that they are preparing for his return. For it will be a great event. That day will be a great for a person that is the day of man. James talks about
James says a man who is double-minded. Ama se misi ka pau e fa vei ua ko tau lo to he tau ki e ki. Ama se misi ka pau te ke fa vei ua ho mo i. If we are double-minded in our lives, we will not be ready to prepare. Ko a Kristiani ko a honi ke tau ki fa ma to. Today, we shall serve God with wholeheartedly. Honi malo pe ngai me tau sio ki ai pa whakau kau ki ai. There are many things we think and we see. E tau palani tau fotu. Ko e We ku tau sio plan ki for ha. ourselves. Pea, o ki ka ke hanga e folofolai a whakaikai ke tau whainga maari pe te tau tu maari e. He koe whina ngā loe e o tua. Na e kau tangata ko maari e folofolai o tua. Ki mua. There are many those who Nana hanga pe tau in tolu. Na God. tau, kau tangata na nau loto aki. Na nau whakapapau ki ho nau loto. Ai mea ko nau tu aki ko ubi, ko nau sio, ki nau tau hiki o tua. Ta tau ai pepe te nau tu maari e, pe nau tu talamaki talamai. People Ka nai pau ki ho who nau are tu. wealthy, they will serve God. Ki the tau same. ki o tua. Ko pa te tau mai siope. Ko e whatata mai no ki tau tua. You see, that is for us Tangata today. ina e hanga tolu, tangata nai. Na, tau he hangai ko ngai aho ni, ko tangata nai milionea. Pea whai atu ane whono ngā. As you journey along, Au ki taimi na hoko mai e ngahi ahi ahi. Hoko mai e whangu whanema. Pea au hapea mōre mea ki tō me. many things that happen to you. Tamai na sio e kakai muno ngai kau ngā mea na whakau kau. And that Job's friends saw, Whakamala ia he o tuai tangai. God has cursed him. Kai ui kone sio, ki he mōre he ne koloa, kai ngata he mōre he ne koloa. Tamai na mōre mo ne whanau. He lost his Au hai mea ki children. tō me. Everything he Ah, o lost. tō nau, ane mo ui, kono sino. Whekuki mai whaingata. His life faced many difficulties. Kana i te pau pe hono loto i ne tau. But yet Job's heart was assured Au e of ke God. hoa ofa anga tala mai na ne talangi. Even his wife Ane hanga whaloto si i ke siope. told Koe Job, ui kone siope mamahi. because Job's wife saw how disheartened he was. Whakaukau. Ke rea kou ki o tua ka whimaari. Job's wife told him to curse God. A hori tala mai tangata. Rea whakatangata, tangata poto ke tik tau tolu. But here Ke the tau wife i whakamātau ki told loto, he him tuku mea ai i kuanga ho. to keep our heart in A hori ka pau he ka ki tau tau i whakamātau, singa whaapiri ki o tua. He ka i kurere i ai mo ui i mo whanau. Au tala wau ka whine mui. Young A people, hori ka too, a hoi e tau whakamātau ki o tua. this is the day to Te serve ke God whakaukau, wholeheartedly. tangata tala wau o ngai. Ala, te Think ke of your whimaari lives se in a your honi. future. Ka iai a. But there will be a day Tōku, kei mo iwa e koa. when my Ko te rea wife is ko still mawhana, alive. ke toi, aia ke toi, ke pehe ke whaore ore, te ria nanau ita. Ko ne taranga ting tau tolu, ko e whai to tonu, mo mo ia nga tonu ke au ki pure aka ki tua. Whai anga hala ka au. Wholeheartedly, you will receive his kingdom. Pea ko la kia, o whai ko he aka ni, ke ting nau tonu. Whanau, ka pau te mo whai to tonu, tau ia nga tonu, To hear te mo wau ki pure aka. that you Ka pau te mo enter whawai the wa inga, o tau pi koi, e tau ki e o tua. If you play Ko with he serving ni ta. God, you Ai will ke lose your moto te way. toi, he ria ki pite toi, whenga ke whakahe ke heke, te ria na mo ita. Ni kai. A honi koe, a honi, o se tau ki whamata o Let us serve God wholeheartedly. ka pau ke whea, ke pure anga o tua. If you want to enter his kingdom, this Tau hiki is holoto, ka kea. keep your heart in diligence. Ka pau heka ke tau, You will enter se tau his tau kingdom. tau pi koi, he anga e tau tau hiki o tua. If not, Ka let's pau serve heka ke tau God if you whamata wait. ato, e tau tu mao i he eki. Let us serve God I wholeheartedly, hau stand koe firm mefa in ki his mea, truth. i ki mo uini. Te mea kai au. Vai tu ua e tau tau ki. Ai a honi. Today, I lahi e mo ui me mai. I have many questions Pea, of things I have hange ka thought, vai vai ai kuloto. and it's like my heart Mata is ke, hange ka more he kumanu. and I've lost my strength. Kala ku kore ke o tua ko firma o lahi o toko ni. But I ask God, I need your help, God. O tua ko firma o whalo to lahi, kia te au koe hui, o God, kusio I wani need your ke whalo. encouragement because I see my O kids. ku, o ku lofu hea honi, ko ka whapalapare ke te au ni ko whalo. Hena o se te au e me mua. God has already Tai prepared pula me. ku, tupu ake he kuonga mātua. When I was raised in my parents, O ku ngā mo nei whai, my job, fo to kon ke ki whae. I would help my mother. Ko tui tui, nu na ko 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 fuka ta ke kine. I Eu would help ta my ko mother. ke la la. Kan ni ma ni ko wa ke me la la.
te upea minua. God has already prepared me from the beginning. La whakakau kia te au, koe hae mea hoko mai hea I thought to myself, what about today? Kana whakaahe o tua kia te au. For God had awakened my Tau eyes. ki holoto whamato ato. Let me keep my heart in diligence. Ahoni, ko whakaamu ke whakausi mo ki tau tolu. Today, my Mahalo toi tau encouragement, hawho, e tonu ksio. Ko wika ki talatara noa mamari e peka toki hawhe tau. Whakausi e tau. Whakausi mo ki tau tolu he whiawhini. Tala noa mari e sami whitu tolu. Ko sami Psalm asa. 30, Psalm 73. Na no fo lau take fumahino e bia te au. Now, the first word I Toi didn't lau. understand, but I He la read ni viri pe ho lo to ko uhi ko same ko ni asafi. Ke mahino ki te ko hai unga ai palofita. Te la kulau ai same ai palofita ko ni. And I read Le this mahino psalm. ko ki te ko asafi. He le so ka ko le pini. Pe asafi. Na me hum ho vai. La ko me le ke ko sio ki mamani. I had lost Pe my way asafi. looking La ko to the sio ki world. mamani. Ke ka kaya ga ko vi mo tu mari. The psalm said, I looked Pe into asafi. the world. Na na fai looking ka for mari work. e me ko to be. They had opportunities. Kalmai asafi, dai lahi e na ukoloa bila to hina ngai firma. This psalm says they had everything they Tau firma wanted. o te to mea ngai. Kau ka ke au We tama. want many things, but yet Kalmai we do asafi na not. sio ia ke ka kai. The Tu psalm mari says e it's ko for ko people who are wealthy. Ke to lahi pe na ukoloa. Leo mo la fau bila ngai firma. Even though they had many desires and wants. Tara no mari ai palofita, palofita. And the psalmist says, Ko vi mau pe ho lo to sio ka na tu. Kai uhi ko na tu mari. my heart was Kai always uhi ka aching malava na ngai fatongia. because they Kai were able to uhi do things o with tu their ku pe wealth. na ukoloa bila to. And because they could have their possessions to Sio themselves. asafia. The Ko ka psalmist mo says, ye ke ki fe amo ka ki be misano. when we live with God, there is Sio many asafia. difficulties. Kai pe ke mau ye hamea. The Te psalmist says, whakaaya ki kono loto mo ne fie mau. there is nothing he has to do Pe asafi. what he Ah, wishes. we ke tai me ko mate ta kata tu mari. The psalmist says, even when the wealthy man dies, he still has plenty. Sa kula wa whakau kau. Ke malo ya e vi ta kata tu mari. But why does the wealthy man still have plenty of strength? Ta kai ui na asafi pe heni. Tai me The ko psalmist mate ka means tu mari. When the wealthy Ta dies, ya fi hangea o whaka e. there's a procession. There are many people who come. There are many people. There are airplanes. Everybody comes because of this wealthy man. The wealthy man is only strong because of his possessions. So I read this psalm and Ta whakakau ki tau tolu ia. O ku lere ia ke tau mao e toloa. Ko hui ke tau tatau me kakai toni. let us not have many possessions to be like these Mai people. tala noa asa fida. Fai hifo e me. Loto ko vi mo ne me heka koni ke takai The toni. psalmist talks Me about asa fi. and he envied those who were wealthy. E vesi ko ia no ai vai fitu tolu. E vesi ko hen tafi. Psalm 73 verse 17. Fai ngata i hene sio ko ki ma pani After he saw all the world, O si ne tana loto hene mei heke hene mei umu. Hene sio ki ma mani. E tau whanga maari e pekina tolu ka tau because kuta. distracted by the world and its Nā possessions, kutoki ta foki ke whare o si he hoa. says he went Pera back to the toki i sanctuary loi, of ko God, na uiwa. and he knew Te asa ki tai wana ta foki ai, i he loto loto mai o tua. Tai mi koe na ku tau i whakamatoa to ki hoku loto. Na ku toki i loi, ai kua ka na mu. he said when he entered the sanctuary of God, he Anga koe knew ta that kai, peheni, ta kai ka ke na uma o si su. for those who do not have Christ, Tamai, ko na malo hi, ko na uivi, ko puri pe, more pe ia, i temo. he says their strength will be gone in the blink Ka of ko an mai eye. ke tiktator ki ahoni ka wa kristiane, tangata koe ku, whanglala ki o tua, tangata koe, But o for a ku, man who relies tau on i God, whakamatoa to ki honoloto i o tua. who serves God wholeheartedly, O ku wau ia te puria. he will enter the kingdom of God. Tala noa kia mati wa heo no stahi wa. Matthew chapter 6 verse 19 says, Maki mo tolo e koloa. Koe uhi, he, ai asi e tau.
Koe hui e popo ia e kai ia he ane. He says, do not lay Kai fotu ma ki mo tolo e koloa kure anga e tua. but lay up yourselves treasure in heaven. Koe ahoni. E tau tau ki whamata tau ki tau. Today, let us serve God Tupu mea wholeheartedly. ia i kua kau. Ahoni e tio whamamau ki he o tua. Koe uhi. E tau wau he kure anga. Let us enter into Kau wā whanonga. Kau ahi aha koe ni. Ka pau e ngalo katoa e ngani ani wholafola mahu inga ke mana tuki ko sisu be hala ke pureanga Did you remember? ko sisu be ke hala ke pureanga ua hala ka whawhanonga he tangila he o be he nga siasi There are many churches, you say. ko mau siasi be hala ke pureanga be he nga toka deri ni ia ko mau siasi o mau dolwe aku o koe he mau ngai palanite ke te mau alu ki ai ko tatau These ki mau churches who ngā claim that they have planets or other ways to the Kalmai kingdom. whalafola ke ring tau But today, the word of God ko says sisu to be us, hala Jesus is the only way. ko whalafola e o tua The word of God. ko ia ho tau whanonga ko tau oho That is what we should journey with. tau sio ki whakarotolahi tangata o tō ke ring tau tō There is the encouragement of the Kalmai ke ring tau wise man in Proverbs to us. Let us keep our heart in diligence. For Kala others, mo ka fitu ia honi. Whakaukau, koe whai hia mo whai kovi, koe rerei taha ia ki mo ui. Ka koe, koe rerei taha ki mo ui. Tangata tapu whamata to hono the loto. best thing for a man is to serve God Ka tau wholeheartedly. pesi ngai whamiri. Ia honi. For our families today, Koe kore mo whanolai ke rita tō. that is encouragement for Tau us. whamata to ki hono loto. Tupu mea i kua. Keep your heart in diligence. Tau sio, ki he maari e whakaukau, po koe tala loto, ai palofita koni. Ni hanga wako i ki tātou i mea lahi mo. He teaches us this lesson. Pa me tai mlahi tau sio ki maamani ula whainga maari. Many times we see that the world E tau whuki maamani. have their Pa me tai desires. mlahi tau sio ki whanonga anga, o ku whainga maari anga pia maamani koe hui, malama lama na ngai whatongia. That the world Na has more fia fia pleasures pa than na kai us. katoanga. They are more happier than us. Na tala noa ke whulfula. But the word of God Ah says, koe. O ku ngā tai e mo ui. the final day where life will cease. Whaamo e toa ki tau sio. Ko tau mo ui. Ka Our ia. lives today. Ko tau mo ui ni ko sia i pe aho e ko sia he o tua ia. Ma kai mi. There is a day already Ya, o mai he o prepared tua for e o us. tau whainga maari e, ko tau whaiteri And ha God me tau has given ia. us an opportunity Ko hea e tau mea ko whai, ko hea e tau whiri, mo tau whotu, What mo is tau our whakapau choice? e ahoni. for today. Ka ko sia ia. There is already a day Ko prepared. hopo kai aho ko ia, ko tau When that day whatomala. Tau tare Let us si su repent. lo ka te Let tau us ui. accept Jesus Ke into tau our ako ko ia. lives. Ka pau hopo mai aho ko ia, ko ka ke tau whai o whatatau ke And wholofola when e that o day tua. comes, Ko koe pe mo tari ke. only you will answer to God. Ahoni. Today, Tau sio ki ako laki maari e tangata. Ai palofita ko ni. we see the words, Tai mana ko ta foki ai ki whare o sikoa. when I turned to the sanctuary of God, Kona ngahi ko. I saw the Ahoni ka mga Kristiane tala noa ke tangata kotoa Solomone. Ko ngahi me ani ko koloani mo mea ko tau pe ko va ingo va ingo. Proverbs says, the wise man Solomon says that all these possessions Ka do me tau nothing. whengai ke tau makwa mamani. Kai more tau na. What is it we try to Ka get me ke from the tau world ki but ki lose mo our ia soul? ke tau ni ke ngahi o tu ai tori mo ngahi koloa mamani. What is it Kai that more we tau serve? la mari ko ha nai ho ranga. What idols are we serving? We are losing our soul. La kusio. La kusio ke whenga mari o mamani. I saw the many opportunities the world has. Kai whawhetai. Oh, praise God. La ta foki ke whare o sikoa. Then I return to His Whawhetai sanctuary. la ta foki ke lotolotonga e o I praise tua. God, I return to His presence. Hanga mai e tari ki a te au. He's given me the Ane mai ke right te au ai mōni. The truth. La kusio ai ki lau gahi kuanga. He's given me. Koe ako ia mo e pore o whalolake ki tātori ahoi. That is our O ngā encouragement to Kristiane. fellow Christians. Tapu whamata o toki holoto. Serve God wholeheartedly. Keep your heart in diligence.
For out of it springs the My issues family. of life. Families. Nea o me whainga tau tau fōua mai. No matter the difficulties Nea o we ngai palokare face, mana tau wheku ki moia. the problems we came through, Tau whakaukau. Ke tau kiu up. He mui mui ke eki. Ahoni. Koe tangata pe, tau hi whakamata tau ki hono loto. the man who shows up Tangata in ia the mea. will enter the Ahoni koe tangata pe, tene hanga whakamahu inga i e wholofola e o tua. Only Koe the tangata pe, man who mui will mui. uphold the word of God, who will follow Whai pau Christ, ki wholofola e o tua. Koe ia mea. he will receive the kingdom of heaven. Akolahi. Mi tala noa maari e koe. Tala loto hiki sambe. Palofita meni. E me he. Me mori. Psalm 73 says he Koe always sa lost his way Ke koroa. because he looked to the wealth of the world. Ahoni ko ta monu i anga konga kristiano. But today, that is our Koe blessing, hui. church. Koe fuaki. Koe mea ofa e o tua ka te kitau. Tala mai, rolotonga tau he moini. Hange ko whakasipi na kai hana tau ki. Like Tala sheep mai na who leo have gone whamai, astray, fuaki mai sisu. Ki hoko ia ko tau whamu ia. they gave Jesus Christ. Ka pau nei kai ke tauhi e sisu honoloto e ne whakapau ke o tua. E kai ke hamalaki ki tau tōki puianga. Ka ngā kristiano. Fellow Christians, Koe kore mo tau tōre aku. there is Koe whalakalahi a ki tau tōro. our Ka encouragement singa tau koe. for the end of the year 2020. Tuku ke whakapapau holoto o tau ki o tua. Let your heart be Tuku sure. ke whakapapau he ahoni ko hai te ke tauhi. Choose who you will serve. Whalatola he sosiwa. There was the encouragement of Whiwhi ahoni Joshua. ko hai te mo tauhi. Choose who you will Whai serve. mo tauhi. For me and my house, we will serve Toi the be Lord. ngahi momeniti. There's only a few O se tau small koe. moments Tau until sio ke this kamata anga wa speech. pai ke ahoni. We Te see tau for the kei fe kuki beginning be of mai this whai speech. ngata. We still Te face tau fō mai he palo difficulties. parema. We still come through problems. Mei more ai e tau. Tau ki eiki. Te whawhetai. Na kei ofa mai bea. But we thank God that He still loves us, Whawhetai na kei o mai bea tau whainga maari e. that He still gives us opportunities, Whawhetai na kei tuku taimi mo ki tau tō. that He still gave us the time Kau hui. Ke tau whai ai tau whiri. so that we can still make a Ki tau choice, loto. Koe tau. make a decision in our hearts. Ahoni ka ngā kristiane koe aho Today, whakapau. Christians, Koe ahoni loto. today to make your choice. Ia o hange ngari whakaori ai tau whanau ke ngai malanga ni. Tala mai nā tō koe ahone loto mo oni. But this is the day for us to Malaga, serve God Malaga. wholeheartedly. Tūku e loi. Stop Tūku your e life, koe. E mea envy. me tau pe he pe tūku e koe koe pe kau e mea ke he koe tō pe koe ke le rei ke tau ki e. Koe tahe e teu teu ke puri anga o tua. That is what Koe the tahe e teu preparation teu of the kingdom of ke God. tau whawhitau laki ke o tua. Tahe me whawhiawhia ka ngā kristiane. That is a Ke joy tau unto tō. us Koe tau Christians. amanaki ke kātoanga o ngai kātoanga. That we look forward to that Koe great tau day amanaki when ki we he return. tānaki tūnga ngai tānaki tūnga. Eme? No fo mo ke whakakau ki ai. O e te ke sio noa pe. Do O not ke stay hau idle kau ngā hau pe ki whare lot. or come to church with O no te ke purpose. kau ngā mui mui mai hau ki whare o sio wā. Hau Don't just come to whakakau kau amanaki e But have a good hope in O Christ. ni kai ko tu tala noa tu koe ni koe hui. Ko ha whakakou nau pe ko ha. Whanau tala noa. He's not Koe just tala speaking noa to tonu me, e wholawholai. but I am speaking from the word of God. Ka inga. Church, Pau he kai ke tau tau hi whamātua to ke tau ngahi if loto. we do not serve, Ka pau he kai ke tau tau hi whamātua to ke o tua. E if we ai do au. not serve God wholeheartedly. Manatu ke tala noa e wholawhola ke. Remember when the word Ke noa. says, Whau the day of noa e Noah, ake. when Tala Noah noa was pāri building tau the kai ark, tai ni tau pehe ko fui tala noa mo tuka. we thought we Tala thought mai this he is the whau e last noa e time. ake na whau i he mounga. When he Ia brought sio Noah's koe ka kai ark, koe, he built it on a o i mountain. kolo me ka kai e whonua ke ne whau he mounga na nau manuki na nau whakaukau ke whewhe ne When the whakaukau. people mocked him for Koe building no the molo ark, koe whau waka e tangata whau he me matata. when you build an ark, you build Leo it by ke the plus ocean. whau whewhe waka pe sisi pe plahi. If it was Whau big or whewhe small, matata. but Ko you ni build an te ark whai by te the whoi. ocean. So that Kanga he o it's tuaia o easy to mai, ai ngahi mea ia ke wawhana ta whakaukau. Ngahi mea ia ki tau amanaki tau toki ai. say. God brings many things that we do Ke tau not hope or see, whahai, ke whakahahai. Ahono mafi mafi. so that He can show His power in us. Neo ka hanga hi tau fōa i ahoni. No matter what we go Whina through, ngalo ia. that is the will of God. Tau lahi,
malanga pia no fa we baka. Many years Tapi Noah kakai preached lau and built alu the mana ark. manu ki. There are many people Ki who mutu a fa baka koi. oh, this man who Tak built boleh. the ark. How many years? Kau ngah Kristian, kau tak malanga ai fola tak boleh Christians sia who malanga ai said kau the pede. words, shared Ai the ba we how fo many basi years? su mau teu. There were those from Kau from pakai before us. Tak boleh sia na malanga ai. How many Ai years have te they fo been basi. preaching God Hey, that Jesus Kau will ba ba yang return? mate ai fo basi. Hey, death is closer than the return of Kau Jesus. tahu kau tahu ni sia na kai la fa ki kau tak apa dah Pentecost. How many years will Kau they tahu ni sia na malanga ai. Jesus is coming back? Ai te fo basi su. O wika ke va ve tu wa si su ke mata. Jesus is standing at the Dalam door. doa ke Paulo fita. O wika ke pe yang fa tu tuai ai fo ki mai ki. Ko hange ko ngai tala ko ngai tala no ngai tala. Ikai. Ko ene fa tu tuai ke tau tali si su fa ma to ke Jesus tau is sau. giving us an opportunity to O si accept it. fa mo o tuai fo ki mai. Ka ko i ko ene o fa ko ki o la ma ri. Because he Dalam mai loves le ke us. fa wa heria ke ave ki tau tolo la ki. Ai fa ia mai te mo mo ne kau hange. Tau sio ke whātua tuai ai o tua. Ko ikai ko uhi, ko whātua tuai, ko uhi, ko tala ofa. Tala mai ko ne whātua tuai, ke tau whātua mala. God is giving us Ko ne an whātua opportunity tuai, ke to tau repent. tau ni whāmatau, ki ko tau loto, he ko God is i giving wākai us o an tau. opportunity to keep our Ko ngā hearts. Kristian he ahoni. Christians, O te ki whakakau, ko lau moa pe. let us not think O te this ki is just whakakau, ko malanga pe, ku waka ke, ko i siasi lau na malanga kuna to he tai si tai. just Eh, yai pe preaching ape without taha. purpose, but there will be a E day. iai pe aho taha. There will be Ki a tau day. whaanau o tau. Hange koe kau. Koe kakai koe na nau whaanga e toa noa. Tana mai na nau tangi. Nau kai na nau tuki e Says the whumata people pā. Ai who were in the whupapa flock. matoru koe. Nei whaua ke a ake. Tana mai na ea o pe nau tuki na tuka noa. Says that Tana ne they noa. will Ko si knock hoa on na the ne. door. Tāpu ne mata pā. Says that Koe God tō has kui he closed kai the door. tana. Amen. Those who are late, Koe whaamamahi he ko si hoa wai na ne tāpu ne mea pā. Ka pau na ko noa. E hau pia noa whaama mata pā. Whanalo mai ah ko ia. on Ko the day i of na Noah, the fi day o of the tua e great wha flood, monu manu. God Ko chose whamalanga two whakao ia animals of each kind. Ko whikau. Alu whakangeri hunga matapu. O hula toria ke a ke kai tangi whanau ai o tua. Ai whanau na nau talamata. Ai whanau na Those who nau disobey God cried on the day of the great flood. Taku e whiha no malanga i whoro. How many years Noah was Whanau mo preaching peke the whoro word? tai muto pe. Mei sa mua li ki ti sema. Listen Malanga to i the whoro. word preached from Ka January ke to whiha me December. hona uroto. But how is Sa our mua li ki heart? ti sema mo malanga i ai pe. Tupa e si suka e si. Ka tau ke ngau ngau e si. But yet we are still Hafo ta ngau unsure. ngau e. Ako kotoa pe. Tai kotoa pe. Tau whanau ke malanga i whoro. Manatu. E iai pe ape ta. Remember, there will be. Manatu e iai pe ape ta. He kai ki tau tau tuku te tuku. Remember, there will be one day we will not stand in this building. Ki tau lau e ke ngai whanau. Kamata ke tau tau fi. E ngai whetu tau au ki ai. There are many places that have stopped us from gathering. Ko e veanga pe e whanau ai. Si tala noa ke e wholofola e o tua. The word of God Tau says, unu atu e ni ke. Te eo fianga. let us E move whameanga. E whoki mai e sisu. until the return Tau of unu atu e Christ ni is ke. near. Ofi ki he mata pā. He is standing at the door Haere mai e Sihova. for Jesus to return. O ngahi kau tau. Ke whai ko tau whakamau. Hoko mai ako whalalo he ahoni nei. Pe kia ia. Ko wiko ne ofa ko ki tau tolo. He Ka died on ia ia the ape taha. E hoko mai e lai ona siuta. Ke whai ko whakamau. We'll come back to, Whakamau e koe ko me whakamau koe mahamani. he's the judge of the Ke whamo ua e koe polisi ua afe. Hangai whakamau tala. Atu peha ata hafe. When the police give you a fine, Aho ko ia. Koe whakamau ai o tua. on that day, God is our judge. He will judge Koe righteously. tau ngā weni ko si hikia. All our works here on earth, He has already Koe tau written. mo ini. Tau a mio. Koe tau mā mio he ahoni. All of Osi. Mata a ai. Lore ko. all of our doings today. Ah, mo whakamau ai o tua. He kai malama ha tangata ai mo fifine. When God Ke tau judges kao. us righteously. Kai ke malama ha tau whakalaloa. Mo tau whakaloi atu. He, o tua. O pehe mo pehe. We cannot reason with God on Ah, that ko day. ia, ko ia. Kau tangata mo, kau fifine na na. Ma te aki na na. Tuma. On that day, for Kau those mga who Kristian, stand e in ahoni. Christ, Tau hi pamata to ki holo to that ko is our i. encouragement. Keep your heart in diligence. O te tau whai anga pe.
ni hau ma pe ki whare lotu. Whanau o te mo mui ma pe he mātua ki whare lotu. Kau. Koe lotu ui. Koe lotu ka tari a sisu ki lotu ki mo. The true servant Lau e of God. wholawhala. Read your word. E ki whai ki ahi a. Whanau o ki hea kulaki. Me kau tangata e rotua. Listen to the Ka mai encouragement of wholawhala ki the men tau of hau ki God. tau tolu ke sisu ki tau mao e mo ui. Ahoni. Tau sio ki tau tolu ki mamani ahoni. Today we see the world. Hoko mai e ngahi miani tau whakaukau. Many Tuku things ke tau hana happen. whatau ngai. Let us take Hangai koe notice. koe tala noa e tangata tohi sāme. Like the Kore person tangata who tohi sāme e o tua. Ako mai ki maulawa whakafofua i ho maungai aho. God, let us measure up Ahoni, his number. sio ke ngahi mea hoko mai. Look at what is happening in the Whakakaukau e. world. Think of your Mautolo life. kone hanko mautolo kone mau he suka o to For those who have diabetes, ke ino mea koe e kau kovi ki homo. you know what is bad for you to Ka pau eat. rewa o ku kovi e mau e suka o lahi tu e kau If it is kovi. bad for you to eat, what is Ai they ki do tau ke not ke eat. o iki eki. Tuku e mea ku tuku e aia mea kua. Ahoni tangata o te fine karistiane. Ahoni ke tau whamata o toki o to. Today, let Ko us i kua mai hau. keep our heart in Mai mo mene diligence ti. E tau mā mai mo tau koe. before we go into the new year. Whakaanau e tangata koto ke tiki tau tole a koe. Kau ahi, ahoni. Koe te whainga tae tari o sisu. It's not hard to O kai accept ko Christ. ke whapopula ia koe ke toi uki. Ka pau ke whemau e moui. If Tari you want sisu life, loto. accept Jesus. Ka pau ke whemau e koe moui. Koe whiri ia. If you do not want life, Koe then o it's tua your e choice. ofa. God is love. Ofa o tua ia me a koe ne whare ia iau. Wa o From the ke a day koe te I was uki. born until O mai he o tua hau ku whainga maari e ka pau. E a koe o si tā kolosi he kai te whakalaka ai. O ko whai tonu e ku tau hiki he o tua. Te I wa will do right and serve to God. Ka o he a o ko ia. Ko whai hala. Te whai anga hala. I I te hatari a kia so katoe. We. cannot answer. We a ruia. Ki he. Ahoni pe ahoia ke tau. Tau nia ka tonu ki o tua. Ahoni pe ahoia ke whapapau tau ngai loto. Ko ngā kia. Au ahi a koe ni. Manaki pe a koe ni. Remember this O day. sisu. O ku tū he maka pā. Jesus stands at the Te door, leu ki hoko mai. Whakamau. Ki mātai. ready to come. Ka pau he taki tau tau ni whakamata o ki tau loto. Hangai koe mona ki tangata potole a And koe. keep our hearts in diligence. Ni whakahaha ma ki tau tole a honi. Ka pau te tau whiri ki he koloa mo mamani. If we choose the world and its Mo possession, nau i ku anga kuko. we will only reap what is bad. Ka te tau mui ki he o tua mo tauki. E ne whono. Ka whakataha mo ia. I he ne pekia. O ne toi tuu. Instead of memories, death and Sila ki tau resurrection. mai he wholofola e o tua. The O word tau of teu God, ngai a ki tāne mo la mi. Mo tātau Sisu Christ. the blood of Christ. A honi koe a hoia. O tau ki whamata atu. Ai family. Ai siasi ki o tua. Leo ngai tau whepaki mo ngahi mea ke he i le No matter maui. what we come through, difficulties, Leo ngai tau sio ke ngai mea ko hoko mai ki he a honi. we see many things Utai ka happen. mea ki tau sio ki ai. That is not things Mea that we tonu are tau to sio take ki ai me notice of, wholofola but ai. what we are to take notice of is the word of Ko God. e ui he koe wholofola ai o tua tene taki tonu ki tau tonu. Because the word of God will lead us. Whaoki mo ki tau tonu he whiawhi koe. Tau ki whamata atu ki holoto. He ko tupu mea e kuanga. Keep your heart in diligence, for out of it springs the issues of life. Pray that God blesses Po koe, you mana ki tau, hopo ki tau fo as we prepare to go into the new year. Tau whakamata atu ki tau loto. Tau Keep our whakamata atu heart ki in otua. diligence. O te tau te sio, ki tau whakaukau, pehe, saiangi au, i he, moe, i kai. Let us not think that we are better than this person or that, Whakamata atu koe ki holoto. E koe, but keep your heart in diligence. Whai ho whiri a honi, Make your choice and decisions. tau ki whakamata atu ki otua. Serve O God, tene hanga, tau kina me mo and whamile. He will bless you when you Laki tonu koe. He will lead Hange, you. koe ako laki, ai palo fita ko asa. Taimina aku, ta foki ai ki otua. When I return to Sio ai. St. Lawrence, God's sanctuary, I kuanga. Aho ni kaunga Kristian, ki mo ke whawhi, ki whakau. Hoko atu, ki whaosi mo tau tō ko koe. Whakatawanga ki hanga i ki o tāu kina ki mo tō may ko God mai no tō. bless you Wau sia e tau whao mono ia. as we go into O the mana new lele year, ki he otua. Ki tāu ki tau tō mo tau mai whamili. that He blesses O us whamili, and our tāu kina families. ki soe.
Fefeke mo me ate ki o luna. O mo me niti koni. Toi pe tau minite nima. Pe tau laka pe tau fo. Ai wa wa taha. Luna si ada pemalo lagi tak tahu tak malah. Tapi tak ikut follow tulang. Hiki hati kita tahu tak. Nah, mau meniti. Fakas sebenarnya wanoa. Kenapa sih poin ni? Mama pergi ke hang faiki. Kamada itu kata hang luaki nasi lalu ke latu kata. Mimi hang atau tu kata apa? Mimi fokus kata apa? Ia follow ai kata. Kalau kita lagi kau leh ia mau ni. Cuma apa ke fatwa taina kita tahu ke mau. Kau mau ni oleh fai fatwa taina. Fika wa tamai khokhori kihe. Hua kau, hua hu tak ka ayah kau follow. Amen. Lagi ngata pe ihe tahu rea ake mau ni, tahu khokhori kihe mau ni. Kau mau ni yang dia fafanga kita kau kau dia nak fatori ta. Kau ni hang kau kanong ai tahu fikai. Tahu khokhori kau ia ihe mau kau ni tahu. Kalau mai fika tolu, tahu fanong kau kihe follow. Kau loto malo hiam kau fita mo mea. Fima apa ke hal tu lolo fanong ke follow. Amen. Koi lele holo ya koi mo ke kita fanong ke follow. Fita ula ki ya mo ai ahi untuk mama fa ni. Almai le bahit amalang fa si ke tauhi ho tau loto. Tau to kangai ho tau loto ke follow ai tu ake nofu ho tau loto. E koi iku angai ya mo ui. Lele to iku ai follow ai mo ui ya ki fahinga tu uma ke. Mete mo ui ko ia ko sisu kalaisi. Ko mo ia sisu kalaisi ki loto e tangata. Na ko fefine tu lolo mo ni le mo ui. Ko ia ko hak me ai na tapatai na ko ini. Yang ngahi lau mo miniti si ko ni ta di ba ko ini. E tau ko fa mo be ni. E tau ko hak ai ku ba mo fa fitai os ka ba tau loto ke. Loto pa te to ki fa os leva. Ai tau loto.
Tamai ke maoni e koe maoni. Malo sisu. Whawhetai pega te koe sisu. Malo eki whawhetai. Malo sisu. Namai mo sa malo. Ohaya lang ko na fifi. E mo to. Sabe ako ina malo ina me ina yon. Sa malo mo sa kita ke ko na mai ko tau na ni fai na do. Ke wafi wa no. Sa kita mo sa malo ko to fahala na ni fai. Sa kita mo takaki na ni fai ke mo to. Talai hai mo ai ka ma. Ora ke mama ha poto de mama ko na mai. E mo to tai ke tau ko ni te ka ko. Tau to fahala ya. E mo ko mo fa mo ne ke de mo ko mo fa ki ki ko na mai. E mo ko ma o ke ko na mai mo na ko tau ko mo to na ke mai. Ko na ke na mai ko ko tu ya na. Si mo i na mai na ka ki au si ya ka ko ni mai. Mau fama lo ke to fahala ya ni. Mau fama lo ke mau fa ka mau fa ta mo si. Mau fa ta mo ta ta. E na mo la be ke fa na. Fa na o fa ta ko mo fa to fa fi ni ka ka mai. Ngai ku ku fe la la be. Ko mo family. Ma o be ke fa mo ku na fa ta ho mai. Mau fama lo mau fa ta. Ono nga ba kay tao ya afina. Mawe mga tao hisip ni lei ya kamay. Kaya ke hanga o wage ki sip ta ha. Oi kanake wage hibe wage ki alo ko ta. Nake mawe ki mau to ko ta mai. Kono nga ke mau to tu ta mai ke tao. Kaya na tu ki mau to tu nga na mai dai. Ke mau ngore pa ke mau mat. Nake kumi ki mau to. Yang mau fama lo ko mau fa ta ya ki. Ai ta mo ni na mai ho si asi. Tapa din naman mga family ko to ape kasi mautaw. Ngai me ko mga kuko ko to ape naman. Mau fama lo mau fa feta ka ni ko. Naman ko mai holang mari mau ni ke ko fuia ki mau to. Ia ta fo ko ni naman. Ngai palani mo ngai ko tu ko to ape tangata. Mau tu lolo ko to ape ke palani mo fo tu Tuwe ke tau funonga mo ko he tau fo ko ni naman. Ya ke halang lang ya fa feta mo fama lo. Fo ko to ape ke ko ta mo ke ma. Por kato ngai malo hindi wafa sisu place mo alo ta ko mau fama oi. Amen. Amen. Que tau hiva fie o fai o tua o mi kitau Go
motor he iki. Fo ia ki motor he ne al ofa. Amen. Mo ne keresi. Hallelujah. Fai ai pe o lau ko ma peta. Amen. Amen. Happy New Year. Hallelujah. Alo kita. Yo faham ba toi pelo to ma kona mo ke heni ko tau lotu ko e sa pate te tau kamata i he nima e fiafi e ko nima e fiafi sa pate e ke le tu la ho ka pe tau mala